sindishirijwe ubundi umutsinzi sindishirijwe ubundi umutsinzi. Satani yategeye umuntu muco Imana yari yavuze c'itegeko. Amen. Satani Imana iravuga ngo nimurya kuri kire giti muzapfa. Muri Edeni nta gupfa kwari kuriho. Ngo barya banyura kwitegeko barya ca giti. Ngo barya ca giti urupfu ruraza. Urupfu ngo ruze. Icaha nico cazanye urupfu. Kuko ukora ivyaha wese ari mu rupfu. Ese turi kumwe? Umuntu wese ukora ivyaha agakora ivyaha. Hari abantu bari mu kugenekereza. Umuntu wese ukora icyaha uwo wese ari kumanga. Icyaha Bibiliya iravuga gute? Ngo ukora ivyaha wese ni wande? Ni Satani. kwihana no kwikura mu bukene. No Imana we Imana ngimari reba ukuntu Bibiliya iravuga ngo twari dupfuye tuzi ivyaha n'ibicumuro vyacu, ariko Imana yatugiriye iki? Imbabazi idukura. Naje ndi muba Zumbabaye anyirishibambe n'urukundo arangora arangiza ishuri imyenda yanjye yose. Haleluya. Yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite, yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite. Naje ndi muba yanyuze babaye angiribambe n'urukundo aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose. Naje ndi muba yanyuze babaye angiribambe n'urukundo aranyomora arangiza ishuri imyenda yanjye yose. Haleluya. Haleluya. Urupfu ariko yemewe ubundi tukibarwaho urupfu. Niyo mpamvu Yesu yagaze kwa Marita aramubwira ngo nije kuzuka n'ubugingo, ngo unyizere n'ubwo yarapfuye ngo azongera kandi abeho. Amaraso ya Yesu Kristo yatumye abanyesiraheli hariya twasomye badapfa. Marayika w'umurimbuzi atagira gute? Ikintu cabakingiye niki? Kuko Yesu marayika ariko agenda akinjira we mwa Stefano n'izina mpaye nshaka gusa akinjira no mwa yareba gutya usilizame les bensikbia blisse les sombres qu'il a fort agresiliberia. Murage mbabwire marayika ari yaje gusa ari kurimbura. Gira utita celebre fort ya agrimeri sans fort de la tembri canfo akinjira gutya yareba gutya gusa yabona ikimenyetso cy'amaraso akamagira gutya. Katika jina la Yesu. Kandi twotarama kandi mwotuma abantu bazotarama
Hallelujah. ahimbazwa yesu Hallelujah. yagera ku rugo rwa jacques uhetse zino za akabona hari iki akabona hari ikimenyetso ufite ikimenyetso So cy'amaraso y'umukunzi ufite uruwaje ikimenyetso reka mbabwire nta mugore muzi witwa rahabu tiyari indaya tangoni kare iyo gizwi ku muhanda tiyari n'umunyamahanga niko cyamurokoye niwe wenyine n'abari muri iyo nzu niwe wenyine warokotse ariko uzi tingatinga yanyuze muri Yeriko yari kwibomora amabuye ikazi yakubita akarongo ikazi yitsa mu kuzimu asifiwe akazu gusa karahaba kandi gakari hejuru akazu karahaba akazu karahaba kama gasigara gutya kandi ngo umutuzo bari bafite tele karima teka simeni ahimbazwe yesu amen amaraso yesu kristo niyo asadukiza urupfu amen niyo adukuye mu rupfu atwinjiza mu bugingo niyo mpamvu bibiri ivuga ngo ubu nibwo bugingo buhoro bakamenya ko ari wowe ma bakamenya n'uwo watumye tele uwo lo yesu kristo tango efene baba bibiri iravuga ngo ufite uwo mwana ngo n'ufite ubugingo ukumubona uko mwese muhagaze aho mwicaye n'abandi bahagaze aho nimuzamura amaboko yemwe Hallelujah. nimubona uko muhagaze aho ngaho yego ngiye kubibabwira ngo nukuri kose kw'Imana ndarahiye ejo ndabirahiye mufite ubugingo amen teri sinzapfa nzagira gute Zara. zarama kugira ngo ntekereze dawudi kera yari yabishuriwe yes alaye tala
Hallelujah.